turabashuhuje mwese mubana natwe umunsi kundi mu makuru tugenda tubategurira. Reka nizere ko aho muherereye hose mumeze neza cyane, mbifuriza amahoro y'Imana, imigisha y'Imana, uburinzi bwayo n'ibyiza itanga bikomeze kugenda bibana namwe. Birumvikana ko tuba tugeze mu mwanya tugenda tubagezaho amakuru abakomeje kugenda asohoka mu itangazamakuru ku mbuga nkoranyambaga nibibera hirya no hino. Hagati aho ngaho reka manze nibutse umuntu wakora subscribe ayikore. Muri aka kanya rero tugiye mu karere ka Rutsiro, indege yacu igiye kugenda iduparike mu karere ka Rutsiro, turebe inkuru iri kuvugwa yo ndetse ne inkuru yaje kuba yanavugwaho na RDF yaje kugira byinshi tangaza ku ndege iri mu bwoko bwa drone yaje kugwa hariya mu karere ka Rutsiro. Iyi ndege ikaba yagwiriye abana bagera kuri 3 barakomereka bahita bajyanwa kwa muganga. N'abana batoya rero bari hagati y'imyaka 3 n'itanu, bari bavuye kwiga ku ishuri ribanza rya Bunyoni, baza guhura n'iyo ndege rero iguye ihita ibagwira barakomereka. Amakuru avuga ko kuri tariki ya 16 z'uku kwezi kwa 9 2025 mu masaha ya saa 7 indege iri mu bwoko bwa drone yaje gukora impanuka igeze hariya mu karere ka Rutsiro. Amakuru akaba yaravugaga ko indege itahise imenyekana, ariko none RDF yaje kuba yabisobanura neza cyane. Iyo ndege ikaba yarahise igwira abo bana 3 bari bari mu kuva kwiga ku kigo cy'amashuri abanza cya Bunyoni. Raporo yakozwe n'ubuyobozi bw'ibanze yavugaga yuko rero iperereza ryakomeje kugira ngo hamenyekane iyo ndege iyariyo naho yari komotse. RDF cyangwa se ubuyobozi bwa RDF bukaba bwaje kuba bwatangaza yuko iyi ndege nta handi yaturutse, ari indege iri mu bwoko bwa drone, indege ntoya iri mu bwoko bwa drone itagira abapilote, yari irimo gukoreshwa mu igerageza. Hanyuma iyi ndege rero ikaba yaje kuba yakora impanuka biturutse ku kuba ikirere kitari kimeze neza. Nta kindi cyatumye iyi ndege igwa nuko ikirere kitari kimeze neza, nkuko bagaragaje ko ikirere cyaho cyari kimeze nabi, kiri mu bintu by'ibihutamenya ukuntu bimeze. RDF yakomeje yihanganisha imiryango y'aba bana bakomeretse kandi ibizeza ko irafatanya n'ubuyobozi bw'ibanze kugira ngo aba bana bahabwe ubufasha bwo kubavuza mu buryo bwa nyabwo, mu bufasha bwo kuvurwa kugira ngo bahite bakira basubire mu masomo yabo nk'uko ari abanyeshuri mu mashuri abanza bakaba bigaga ku kigo cya Bunyoni. Hari abantu benshi rero bari bibajije ati ese indege ni gute yabiri mu gihugu ikaba itazwi nta birango, bakibaza byinshi, bamwe bikabatera ubwoba ati se yaba yavuye mu bihugu byo hanze yarije mu bikorwa utamenya. Yes, ubwo rero nizere yuko wibazaga icyo kibazo, wenda wavuga ati ibi ni ibiki noneho. Nizere yuko usobanukiwe yuko ari indege ya RDF yarimo gukoreshwa mu igeragezwa, hanyuma birangira ikoze impanuka muri ubwo buryo kubera ikirere kitari kimeze neza. Ngayo nguko nuko ibintu bimeze. Bikaba byabereye mu mudugudu wa Nyarubuye, akagari ka Bunyoni, mu murenge wa Kivumu, niho byaje kuba byabera. Tayari rero turakomeza kugenda tubana mu yandi makuru n'ibindi biganiro birakomeza kugenda bitambuka ahangaha kuri Hot News TV. Ni mukora ibisabwa arimo kuri subscribe cyangwa sabone, tujye tubasha kubana umunsi kundi. Muduhe inama, ibitekerezo, ibyifuzo n'inyunganizi munyuze mu mwanya wa comment. Genda cyari umungu wanyu Mr. Habu Big Baby Mind the Joke.